mu masaha 24 Uburundi bwaba bumanitse amaboko mu gihe barwana n'Abanyarwanda. 24 Igisoda cy'Uburundi cyaba kimanitse amaboko. RDF yinjiye mu Burundi. Analyse zanjye ku bantu bambajije ngo Uburundi ngo bwarwana n'u Rwanda, ngo u Rwanda ngo rurwanye n'u Burundi, ngo nicyo gihugu cyatsinda u Burundi. Ujya namwe mubaza ibyo mubona, mubaza ibyo muzi. 24 ntabwo yarangira, ntabwo yarangira. Kandi u Burundi n'u Rwanda ni nk'amahasa, ni bukuru na buto. Sahizi rero mu karere u Burundi buri muri competition n'u Rwanda mu iterambere, kandi u Burundi bubika FDLR, u Rwanda rukarega u Burundi kubika FDLR, u Burundi bukarega u Rwanda kubika Red Tabara. Ibyo bintu nubihuza rero uraza gusanga bafitanye inzigo y'akazikira, ari nabyo biri kururu bishobora kuvamo intambara isaha ku isaha. Kandi nanone u Burundi bwipashije igipira kirekire, reka mbivuga uko, ku batubajije utega amatwi, hari ibibazo mba nagiye mbazwa ariko umuntu yabona umwanya akabisubiza. Uyu mupira muremure nshatse kuvuga n'uwuhe? Ni uburyo u Burundi bwashatse kugarura amahoro muri Kongo. Evariste Ndayishimiye General nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi atera umupira nakita muremure, wa mupira urenga ikibuga ukajya inyuma y'ikibuga, ariko kuwirukankaho ukakunanira. Evariste Ndayishimiye we yagendeye mu mateka ya cyami ko u Burundi bwashoboye u Rwanda, butsinda u Rwanda, bukubita u Rwanda, agendera ku icyo. Ariko abari bayoboye icyo gihe u Burundi ntabwo ari bo buno bayoboye u Burundi. Sahizi ubuyoboye n'uwabuyoboye mu kahise ntabwo politike sima. Uwabuyoboye mu kahise yubatse igisirikare, none uri kuyobora buno yubatse uburimyi n'ubworozi bugizwe n'amafoka, ivoka, inkwavu n'ibindi. Sasa rero iyo umbwira ngo u Rwanda ngo rwarwana ngo n'u Burundi, ntabwo barwana, ahubwo urwego u Rwanda ruriho ni nko gukebura umwana mutoya wabyaye ukamubwira uti ukubise akanyafu cyangwa agashyi bigahera rwose. Sasa rero u Burundi inyungu ubundi Burundi bwakabaye buri inshuti n'u Rwanda, bose bagafatikanyiriza hamwe kugarura amahoro muri Kongo, ariko icyo nticyashobotse. Kandi Ndayishimiye abonye gushudika n'u Rwanda bidashoboka no gukominikana n'u Rwanda ntibyashoboka, ahitamo kwibera inshuti kuba umwariye na Kongo. Iyi Kongo benshi bavuga ngo naradise cyangwa intwaro rusange ya Kongo, niho haje kuvamo ibyuko Ndayishimiye kugira mu muzi asa n'umuntu ukorera imbere mu bintu byose, ari proud yo kumva ngo arakomeye, yatsinda, ngo afite ingabo, Imana iramushyigikiye. Hakaza n'abapfumu babeshya abantu, n'abahanuzi babeshya abantu, bakababwira ngo mugende Imana iri kumwe namwe, harimo na Mbayahaga. Ubuhanuzi bwose bwasunikiye ingabo z'u Burundi kujya kurwana muri Kongo ko zizatsinda. Nicyo gipira kirekire Ndayishimiye yateye, Sahizi kukigarura bikaba byanze. Ubu rero bisa naho yarenze ikibuga, ari kwirukanka ku mupira bimusaba kuva mu gihugu cye akawirukankaho hanze y'igihugu, ariko atari buwugarure. Umupira urengeye mu Rwanda, urengeye muri Kongo. Kuwurengura biri kumusaba gutekereza cyane, biramusaba inkomezi cyane adafite. Inyungu Ndayishimiye yagize muri Kongo zamuhaye inkomezi, zikamuha imbaraga, zikamuha raforo yo kumva ko mu masegonda make, mu minota mike, Evariste Ndayishimiye agomba kuba ahaye Felix Kirombo Noro Kivu na Side Kivu, akaba ayibashubije. Ndayishimiye ntigeze agira ubutasi bwa M23.
ntiyigeze agira ubutasi mu Rwanda. Kofe intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda rufitiye akazikira u Burundi bukagirira akazikira u Rwanda, inzigo, umujinya w'umuranduranzuzi. U Burundi bukagiza ko u Rwanda rubitse Red Tabara, u Rwanda rukagiza u Burundi ko bubitse FDLR, u Burundi bugahagarara mu kuvuga ngo u Rwanda ntigwabaye rudusiga cyangwa ruturusha iterambere. U Burundi Ndayishimiye ntariyumvisha buryo ki u Rwanda rumurushije iterambere cyangwa se rugomba kumutambukako. Impossible. U Burundi rero buhagaze muri uwo murongo wo kuvuga ngo Rwanda twakubise hasi kuva ku gihe cy'abantu, ese koko baradutambuka turabadusebye, ese koko turemera dutsindwe. U Burundi bwamaze gusezeranira abenegihugu itsinzi yo gutsinda u Rwanda. Mu kwihaya no mu kwikoma mu gakiriza, Evariste Ndayishimiye basezeraniye ko u Rwanda rutazigera rutsinda u Burundi, bune n'ubwo abami bazuka. Reka mbivuge uko nguko, ntabwo bishoboka ko u Rwanda rwatsinda u Burundi. Ni nacyo cyatumye Felix Tshisekedi akingura Kisasa cyangwa se Kongo, abwira abarundi ngo nimwikoreremo ibyo mushaka byose, ariko munkize abanyarwanda kuko muraziranye, muvuga ururimi rumwe, muraturanye, murasa, murareha, musangiye byose, muziranye muri byose. Noneho u Burundi buba umwariye wa Kongo, ariko wo guhana u Rwanda kugira ngo rushimishe Kongo. Iki cyifuzo bamenya ko u Burundi butazigera bukigeraho, cyo kugira ngo bashimishe Felix Tshisekedi cyangwa se bamunezeze mu nyungu z'u Burundi na Kongo. Ntabwo bishoboka, kuko nta kintu cyabaho ngo umurundi yiyumvemo umukongomani kuruta uko yiyumvamo umunyarwanda. Nta kintu cyabaho cyatuma umunyarwanda yakiyumvamo umukongomani kuruta uko yakiyumvamo umurundi. Oya, naho muri Sud Kivu na Nord Kivu abarundi n'abanyarwanda turasa, tuvuga kimwe. Niba ndi kuvuga nta muntu n'umwe uri busabe tabusiri cyangwa uweterepureta abyumva 100%, ariko igiswahili iringana. Twese urabanza ukajya uba interise, ntushaka kumva igiswahili uri no kumva ibindi, ariko ikirundi nacyumva nibereye no kumviriza ibindi cyangwa no kuraba ibindi. Uyu munsi wa none rero intambara iri gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi ishingiye ku ishyari. Ni ishyari. Guverinoma y'u Burundi hamwe ivuga iti dukozwe n'isoni mu bene gihugu, baratumaramaje, turatsinzwe uruhenu, tuzavuga iki ku bene gihugu dusomborotse intambara. U Rwanda narwo rucecetse, rudakunda kuvuga byinshi cyangwa kugaragara mw'ibyo bintu, rukavuga ngo mwebwe barundi mugende mwirukane M23. M23 yabananira. Ntabwo urumva niba M23 inaniranye mu biganza bya Neve ikananirana, simpamye ko M23 niyihuza n'u Rwanda na twigwaneho, Burundi bukihuza na RDC, FARDC na FDLR, noneho bagasakiranira mu ntambara, n'ubundi nta gihinduka. Icyabaye nicyo kiba, ni bya bindi n'ubundi bita byisubiramo. Ni amateka. Watsinzwe ntabwo ushaka kumubwira ngo arabona itsinzi ayikuye. Kuva za Warikare, za Masisi, za Sake, za Bukavu, za Goma, za Kavumu, za Uvira, aho hose, za Ruvunge, aho hose, niba nta hantu na hamwe u Burundi bubonye itsinzi, icyizere kirihe kugira ngo u Burundi bubone itsinzi? Ahantu Burundi busigaye nerekeza no ku musozo, nuko Imana yababwiye isezerano ari ryo ryenda kubarokora, ari naryo ribarokoye. Bitari isezerano, igihugu cy'u Burundi cyari kumanuka, kikamanuka, kigapfukama mu murongo w'ubukene n'ibibazo,
kugeza ubwo umuntu wese agifataho cyangwa se akigiraho ijambo. Mugabo ntibikunda. Rero muri ubu busesenguzi bwanjye nabwiye abantu ngo viri izafatwa, mubwira ngo ndababeshya. Ndabwira abantu ngo u Burundi ntabwo bameze nk'abantu nyine bakorana ubute n'intege nke muri politiki. Mbere yo kurwana n'ubutazi ni ikosa. U Burundi bwagiye kurwana n'umuntu butazi, butamekinze shuwa ngo bube bufite amakuru. Burundi bwagiye mu ntambara budafitiye bije, ahubwo busaba bije. Burundi iyo buteganya igitero buhamagara ikisasa bakabaha ibikoresho, bakabaha n'abarwanyi. Burundi bwahinduye intambara ya Kongo iyabwo. Burundi buravuga twe dufite igisirikare muduhe ibikoresho, twebwe dufite umwanya. Ndayishimiye yinjira mu bijyanye n'amafaranga menshi Kongo iri kumuha. M23 nayo yinjira mu bijyanye n'urugamba. U Rwanda rwo rwiyubakira iterambere, ariko ahantu bihurira ni herero, ahantu bije guhurira ni umwe abitse umwanzi wundi, undi abitse umwanzi wundi. Nicyo ngicyo bahuza, ariko bose bakabihakana. Burundi buhakana ko nta FDLR ibayo, u Rwanda ruhakana ko nta Red Tabara iba mu Rwanda. Noneho rero hagati yabo urumva harimo micezo ya ndani yo kudahuriza ku kintu kimwe. Ibi rero ni nabyo bikuru yakarambaraye mu bene gihugu, uba bene gihugu bose babitswemo ubwo. Ni nayo mpamvu buhanuzi iperereza ry'u Burundi navuga ngo barishyize ku rwego ruciriritse, nta makuru bari bafite y'intambara bagiye kurwana. Kuko niba Kenya itashye, Uganda igataha, Tanzania igataha, Afurika y'Epfo igataha, Malawi igataha, Angola igataha, ibyo bihugu byose bikava muri Kongo, kandi byose bikavayo byicuza bivuga ngo nta makuru twari dufite. Ndayishimiye agahita aba engagement w'intambara yo kubohora Kongo, akakubita hasi 23. Ni nacyo cyatumye mwabonye ko Evariste Ndayishimiye, iyi ni analize yanjye, ndi mu busesenguzi bwanjye nk'umuntu mukuru kandi ubyemerewe, kuvuga iby'akarere mperereyemo ndabyemera. Ima bahita bavuga ngo uri umuhanuzi, ngo ibyo ntukabivuge, ngo ibyo ntukoya. Ubuzima mbamo buri mu byiciro bitatu, kandi nawe ububamo. Hari ubuzima bwitwa siyansi z'umwuka, ubuzima bwitwa siyansi zimeni, n'ubuzima busanzwe navuga ngo bwo kumenya ikibi n'ikiza. Sasa rero muri ubwo buzima nibwo bw'ubu tuba dufashe iminota mikeya tukavuga ngo hari amakuru ki, isi iyi ntambara bundi yubatse kuki, ishingiye kuki, kucyitwa bene gihugu. Koko ubu u Rwanda bene gihugu ntibari mu bwoba, kuko ntaho ruratsindwa. Ariko Burundi bene gihugu bose bari mu bwoba. Abakongomani bo bari mu rupfu, Nord Kivu na Sud Kivu. Urumva niba turi muri ako kajagari, muri ako kavuyo, kandi amahanga akaba ari kubirebera, kandi hakaba nta mu general, nta perezida, nta minisitiri uvuga ijambo rihumuriza. Buri muntu wese aravuga ngo turiteguye, akikoma mu gakiriza ati turiteguye. Rero iyo uvuze ngo njyewe ntibindaba bitanda, undasha urusasu rwa ntobora, saa sita ndajya nkanywa, njye ntabwo ntunzwe na amena cyangwa hareruya cyangwa icyubahiro. Ibyo tubiha Imana. Njye n'umuceri, n'ibijumbu, n'ibiraya, n'ibiharage. Uko nawe ubayeho niko na jewe mbaye uko nyine. Tugarutse rero tukibaza ngo Abarundi nyuma y'uko bamaze kutakara mu kinogo n'icyobo gikururiye igihugu cy'u Burundi mu kaga, ariko u Burundi butiteguye kurwana. Ariko Ndayishimiye mu buzima bwe yari azi ko intambara azayirwana ndetse azayitsinda, kandi Ndayishimiye yarayibonaga neza ko azayitsinda. Ariko mu kureba kwe yarebye nk'umuntu uri kureba mu nzozi. Hari ukuntu umuntu arota yenda ari kuguruka, ariko ntabwo bwacya ngo uhagarare hejuru y'umusozi uguruke, byagusaba gushaka imashini iri bugufashe kuguruka. We rero yarose inzozi ahari ahita anyaruka, cyangwa wanasanga hari n'ababimuhanuriye, kuko Neva yaravuze ngo njyewe ngo iyaba mwari muzi ingabo afite. Uyu munsi wa none rero yipashije igipira kirekire atari bubashe kurengura.
niba biriya bihugu byose binaniwe, Evariste Ndayishimiye wo kumva yuko Kongo we ubwiwaho abo bantu bose batsinzwe, ati njyewe ndaza kubibaha mbibakorere ndatsinda. Ibyo ni ukwihenda, ni ukwibeshya, kuko yaravuze ngo abanyarwanda turaziranye, ngo kuva ku ntwaro ya cyami ngo abanyarwanda turaziranye, ngo niba ari kurwana nabo muri Kongo. Uyu munsi wa none aho bifuje gufata abo bamama 23 yita abanyarwanda b'abakongomani barongowe cyangwa bayobowe na Sultani Makenga, barahafashe Uburundi buhari. Aho bifuza kugera barahagera Uburundi buhari, kugeza ubwo baba n'umujyi wa Uvira ufashwe. Ubu ni Burundi noneho Ndayishimiye akangutse, n'inzego zose zigakanguka zikiyambaza Amerika, noneho akabona ko umupira yateye ubaye muremure ku rwego atabizigaga, atabicekaga, atabibaraga, atabiharuraga, ahita avuga ngo biranjabutse. Ibi rero nibyo bikuruye akarambaraye. Kandi nanone muze mubare, Ndayishimiye yafashe Kongo ayiha imbaraga ze zose, ashyirayo ubushobozi bwiwe bwose, ashyirayo buri kimwe cyose. Yafashe ingabo zirenze 20,000 azishyira ku butaka bwa Kongo. Ndayishimiye igisirikare cye nta bikoresho bya viziyo, nta bikoresho bihambaye cyari gifite. Yiringiye intwaro za Kongo, yiringira abacashu, yiringira amaboko akimuhana kaza imvura ihise, yiringira akimuhana. None ibi bintu umusirikare w'umurundi ahembwa menshi, Tshisekedi nawe yamenamo nk'igihugu gifite amahera nk'uko kinangana. Tshisekedi asukamo amafaranga menshi, Ndayishimiye yagezemo amera nk'umuntu ugeze muri tombola erikave, aranezera. Uyu munsi wa none muri Kongo ubu hadutse ikindi kibazo kivuga ngo umujyi wa Uvira gufatwa, ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zikwiye gushyirwa mu butabera, bakazikubita intahe mu gahanga, kuko bagambaniye umujyi. Ariko bararwanye ku rwego rw'uko bo batsindwa bakarekura. Ndayishimiye yavuze ko azarinda Uvira ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye, niyo mpamvu buno ibi byose mubona biri gusurirana cyangwa biri gukungura, biri gusura nabi, bifite icyo byototera, bifite icyo bihatse, bifite icyo bibitse, bifite uruntu rubyimbye gwenda kubastinga. Noneho rero jye nimbivuga uku, ndabivuga nk'intumwa, mbivuge nk'umuhanuzi, mbivuge nk'umwigisha, mbivuge nk'umuntu. Yesu yaravuze ngo yanesheje isi. Mu isi turi abambere, anesha umubiri. Mu by'umubiri turi abambere, anesha Satani. Ku bya Satani hose ntaho dutsindwa rero. Uyu munsi wa none rero ndagarutse, u Rwanda ni igihugu giteye imbere kandi giharaniye kudasubira inyuma na gato, giharaniye kurinda umutekano wacyo ko wahungabanaho n'akantu na gato. U Rwanda ni igihugu cyiyubatse mu mpande zose. U Rwanda rwiyubatse mu iperereza, rwiyubatse mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi, rwiyubaka mu bijyanye no kurinda ikirere, rwiyubaka mu bijyanye na transport zo ku butaka, izo mu mazi, zo mu kirere. U Rwanda rufite ubushobozi rero ku rwego rw'uko ruri hejuru y'u Burundi, kandi harimo abashinga ntahe b'abarundi babyemera, bakavuga ngo u Rwanda rwaradutambutse. Ibyo rero ntabwo mpamya ko ari ikinyoma, arimo uvuga ngo nkunze u Rwanda kuko ariho mvuka cyangwa ariho mbarizwa. Ya niba perezida w'u Burundi ataranagura indege agendamo, kunyumvisha ko asaba rifuti, kunyumvisha ko yahuye n'ibibazo bya 2015, kunyumvisha ko na mbere ya 2015, uya mumaze imyaka 20 ku butegetsi, ntabwo 2015 mu byaturiwe ntabwo harimo indege ya perezida. Isoko ya Bujumbura yahiye, ntabwo avuga ngo imyaka 20 igihugu gikwiye kuba kidafite isoko nkuru. Ntabwo avuga ngo imyaka 20 igihugu gikwiye kuba kidafite ubushobozi bwo kubaka ikibuga cy'indege, kugeza ubwo babakupira konegisiyo iminota irenze 20 bayikuyeho.
rero Gisekedi hano Gisekedi uko byagenda kose aragirana ingorane n'u Burundi, aragirana ingorane n'u Rwanda, kandi u Burundi buragirana ingorane na Kongo. Buno u Burundi bwahisemo umuvuno wo gushyigikira Gisekedi kujya kwinginga Amerika iba ari igihano u Rwanda, iba ari yifatira ibihano u Rwanda, iba ari yo ikubita hasi u Rwanda, kubera ko Kongo yananiwe n'u Burundi bwananiwe. Bose bahisemo gushakisha buryo ki bushoboka kandi bwihutirwa kandi bufatika bw'uko Amerika igomba guhagarara ku Rwanda ikarwambura ubushobozi, ikarukura muri uyu mwanya ikarwinjiza mu wundi mwanya. Noneho u Rwanda narwo ruhanganye no kuba rwarinda igihugu cyitwa u Rwanda nta muntu n'umwe basabye uburenganzira cyangwa uruhushya. Hama ubu bari muri diplomasi yo kunyura aha bose bashaka bariye, umwe amanuka undi aduga undi azamuka undi agira kuno undi agira kuno. Ariko igitangaje u Burundi buriruka muri ibyo byose kuri tike ya Kongo, ku mpamvu za Kongo, kuko nta hantu na hamwe u Burundi buhurira n'u Rwanda ku buryo byari kurwana. Ariko kubera abantu benshi bapfiriye muri Kongo, ingabo z'u Burundi zibigizemo uruhare ku bwa FDLR iri i Burundi, kubw'uko u Burundi buguma bushyira mu majwi u Rwanda. Nuza kwitegereza rero urasanga abahanuzi bose b'i Burundi, abo mu Rwanda, indirimbo ni intambara, itangazamakuru ryo muri aka karere ni intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nta ntambara ihari, intambara ntishoboka, intambara urwana n'umuntu mutigeze murwana ariko mwararwanye. U Burundi bwakabaye bureba kure bukitegereza kure, niba u Burundi bwemeza ko M23 ari u Rwanda, bakaba barwanye kuva Nord Kivu na Sud Kivu hose bagatsindwa, noneho u Burundi na n'aya masaha bukaba bukemeza ko bukeneye intambara, ubwo se u Burundi ntabwo buzi u Rwanda, ntabwo buzi intambara. Ni ukuvuga ngo iyo minsi u Burundi bwaba bumaze igihe burwana n'u Rwanda. U Rwanda ni rwo ruri muri 23, none abarundi barwanye hafi imyaka 2 mu gihugu, ntibarwanira i Burundi, ntibarwanira no mu Rwanda, bari kurwanira mu gihugu kitari icyabo bose. Niba bose bari kurwanira mu gihugu kitari icyabo ariko bagatsindwa, noneho nibagera mu bihugu byabo biragenda gute? Ya nziko yakazikira rero, umwe ahita avuga ati nari narakubuze, undi ati nari narakubuze, hama ibyatsi bikahahonera, inzovu zigwane nyine haba bari ibyatsi. Uyu munsi rero nuza kwitegereza akarambaraye kari gukwegwa, kari gukururuka, naho kari kuzanana. Kubera iki intambara idahagarara idatuza? Ese u Burundi bwo buremera gukura ingabo muri Kongo butsindwe 100% busubize Kongo, abakongomani bigwarize amafaranga menshi bariye, ariko atari abarundi ahubwo yariwe n'indongozi z'u Burundi, n'intwaro nyinshi ubu ziri ni Burundi? Byagorana ko Kongo yabyihanganira ikiyakira ikavuga ngo biraheze nta ngorane. Gisekedi nawe yabazwa ibibazo atazabonera ibisubizo. Ubu Burundi rero nibuguma mu ntambara, fendofi, tureke guhendana, fendofi baratana mu mitwe, M20 irarasana n'abarundi. Ubu ngubu M20 muri analize zanjye ibyo nkeka iri muri diplomasi na Amerika, iri muri diplomasi, kandi ninajya muri diplomasi abafite ubushobozi Amerika ibaha ijambo kuruta abadafite ubushobozi. Niba M20 ishobora gukotorora aho Amerika ikura amabuye, kuko mpamenya ko biriya bice M20 irimo Amerika ibifitemo inyungu. M20 niba ihagarariye inyungu za Amerika muri Nord Kivu na Sud Kivu, u Burundi nk'uko
Prime Niyongabo yavuze ngo Amerika duha amasaha 74 kuba dukuye ingabo zacu muri Kongo, icyo cyifuzo kirashyirwa mu bikorwa. Uburundi yenda buzasigarayo nanone bwambaye FARDC, ariko nabyo urumva nibuba buriyo burwana mu kinyegero, nta bushobozi byagira nko kuba hari amasezerano bari bafitanye bagenda wazi. Kandi nanone mu gihe cyose inyungu za M20, buriya Uburundi bwitambitse M20 Goma, buyitambika Kavumu Bukavu, buyitambika za Ruvunge kuzageza Uvira, Uburundi bwitambika. Uyu munsi none ikintu biza kubyara nuko iryo shavu umunsi ryaturika ni ya nzigo y'akazikira nababwiraga. Birabastinga, Neva wasanzwe ari umukomedi, ntazabura ibyo avuga cyangwa ntazabura ibyo ahita atangaza, ariko ni ukuvuga aya mezi twimirije, aya mezi turimo, abantu ntago bakwiye kuba nk'abafana umupira cyangwa ngo babirebe nk'abari kureba ko nta gaciro bifite, cyangwa ngo babibone nk'ababibona umengo ntacyo bitwaye, ni ibiciriritse. Oya, mubibone nk'ibiri serious, sengasengurira rirutakata kutabaza tabaze, uhendahende, amazi yarenze ari kurenga inkombe. Ibihugu byacu biri kujya mu kaga n'akangaratete, kandi ibyo mbikubwiye mu kuri no mu mpwemu.